باجار سرکانیه 85 کیلومتریان دوری باجار حسکه و 90 کیلومتری دوری باجار قامشلویه. ji bajarên Kurdî yên derî ne. Di dema meyanûha de bûye du perçe, yek li Rojavayê Kurdistanê ye ku bi navê Rasilheyn jî tên naskirin û yek jî li Bakurê Kurdistanê ye û bi navê Ceylanpınar jî tên naskirin. Derbarê Serêkaniyê de gelek şîrova û saloxdan hatine kirin. Her wiha gelek serdan ji hêla her nîgarînas û dîroknasan ve ji bo vî bajarî hatine kirin û jiyan alê û avahîsaziya wê salox kirine. Nemaze xwezaya wê bi taybet kehniyên wê yên goperçeyekî giring ji çemê xaboriyê derînin. Ev çemê ku şahidê derketina gelek gund û bajarên dîrokî yên kevnar e. Ji erdnîgarnasên ku wesfê vî bajarî dane El-Meqdisî ye ku sala hezarê zayînî wefat bûye. Ew jî dibêje ku li Serêkaniyê derdora sêsîd kehnî hene. Yaqûtê hemû jî ku sala 1225 zayînî wefat bûye, navê hin ji van kahniyan û giringiya wan vedibêje. Her wiha Ibn Cubêr ku sala 1217 zayînî wefat bûye, wiha derbarê Serêkaniyê de dibêje. Xwedan kehnî di erdê wê de teqandî, aveke cuda di wan re herikandî û bûne mîna dovistêr û rûbaran di nava mêrgan de herikandî. Tu dibêjî qey zincîrên zîvin li ser xakeke elmas raxistîne. Hemû vedîtinên ku li Serêkaniyê û derdora wê hatine vedîtin, dîroka wê ya kevnar destnîşan dikin. Li devera Reşo gotkeve Rojhilatê Serêkaniyê bi 15 kîlometreyan li ser kinar ava Rojavayî ya geliyê Cercib û li ser sînorê Bakur û Rojavayê Kurdistanê alav û bermahiyên kevirî ku bêhtirî xwekevinên giranît û kils bûn hatin vedîtin. Lêkolîner û zana dibînin ku ev dever cihê çêkirina alavên ji kevirê giranît bû. Her wiha li gorî lêkolîna jî ev alav û maddeyên ku hatine vedîtin vedgerin pêvajoyên cuda ji serdema kevirî ya kevin ku bi paleolîtîk tên naskirin. Devera şûnwarî ya herî giring li Serêkaniyê girê Helef e. Li vê derê şûnwarên şaristaniyeke ku vedgera nîvê duyem ji hezara şeşemîn û pêncemîn beriya zayînê hatin vedîtin. Ev şaristanî gihaşte heta çemê Feratê li Rojava û çemê Zab ê mezin li Rojhilat û çiyayên Torosê mîna kevanekê sînorên wê yên Bakurî saz dikirin. Her wiha li Bakur heta bi gola wanê jî hin bêrîkên xwe hebû. Lêkolînerê şûnwarî Maksimal wan dibîne ku belavbûna şaristaniya Helefê li gorî belavbûna erdnîgariya Kurdan ya îro ye. Serêkaniyê ji hêzên ku li ser serwerî û desthêlata Rojhilata kevin şer dikirin, cihekî giring bû. Heta niha jî bermahiyên wan hêz û kelan çîrokên wê demê vedibêjin. Aramiyan li vî bajarî padîşahiya xwe ya bi navê Kozan ava kirin. Ku bermahiyên wê li girê Helefê hatin vedîtin. Her wiha Asûriyan jî navendên xwe yên giring ava kirin. Mîtaniyan jî ev derkirbûn paytexta padîşahiya xwe. Ku bermahiyên wê li girêv xêriyê hatin dîtin. Lêkolîner dibînin ku ev devera giring a şûnwarî li Cizîrê bala gelek lêkolînerên şûnwarî kişan û li paytexta padîşahiya Mîtanî ya Xûrî wa Şokanî digeriyan. Girêv xêriyê dikeve keviya başûr ji bajarê Serêkaniyê. 3 kîlometreyan dûrî girê Helef li Rojhilat e û da beşî du beşan bûye. Xwedîformekî milkêş e. Pîvana beşê Rojava 600 di 900 metreyê de ye û dirêjbûna wê 6 metre ye. Rûbera beşê Rojhilat 300 di 600 metreyê de ye bi dirêjbûna 10 metreyan. Lûtkeya gir 15 metre ye û rûbera wî ya giştî 9 hektar e. Di navbera her du beşên gir de rûbarekî bi firehiya 10 metreyan diherike. Tê texmînkirin ku di serdema Romanî de navenda serekeya niştecihbûna Serêkaniyê girêvxêriyê bû. Birêya pereyên hestînî ku hatin vedîtin, ev yek hat tekezkirin. Tê payîn ku dagirgeheke Romanî bû. Ew jî serdema Qral Septîmio Severus 193 ta 211 zayînî.
اف قرال کو سرکشیا پنگاوا سیمین آل دیجی پارسیان و ایریشا قرال رومانی گورتیان سیمین 243 زاینی لنزی باجیر کرد. جبرگو گرف خیریه لحرما اوزر هوین رها آنگو اورفایانها لباکور کردستان بو گودکوه سرسینور شاهنشاهی ساسانی و شاهنشاهی رومانی ده خودی گرنگی یک استراتیجیک و بالکش بو. لپشتی امزکرنا هفپیمان آشتی سالا 363 زاینی نوبر قرال رومانی جیووان و پادشاه ساسانی شابور دویم ده باجار جبر روشن دزین و تولهوی لواز بو و گرنگی خوش دستا و تن مینا گندکی ما. لدنویسن اودیسا رها آنگو اورفایانها ده ده خویا کرن گو باجار جسردما قرال رومانی تیودوسیوس یه گود پیواجویا نوبرا 279 تا 395 زاینی سرور بو و شون ده جنوب وجین بویا. گووی قرالیت خواست پنابرین لحرمین گوراسی داگیرکریا ساسانیان هاتن پیشوازی بکه و سینورین خویم بساسانیان را اولب که. لورد سالا 383 زاینی ده گرنگی یک دا سرکانی و در دوراویه و ناو تیودوسیوپولیس لیکر. پشتی گو اف قرال وفات بو شاهنشاهی رومانی دا بشی دو شاهنشاهی بو. یک روش آوایی کو پایتختاوی روما بو، یک جی روش هلاتی کو پایتختاوی قسطنطینیه آنگو شاهنشاهی بیزانتی وکا کو تیناس کرن بو. سرکانیش پارا بیزانتیان بو. اف هرم لجم بیزانتیان خودی گرنگیه که بو. لیتی تخمین کرن گو باجار سرکانیه دداویه 100 سالا ششمین زاینی ده و دربار حکم شاه ساسانی بهرام چهارمین دو جاران هاتیه رو خواندن. د سالا 640 زاینی او پشتی گو مسلمانان هرما خابور داگیر کر سرکانی کتبن سروریا دولت اسلامیک. دما گو مسلمانان سرکانی داگیر کر شاه شهرام کره شاه بهرام سروریا سرکانیت کر شخوجناوی وی دیاره گو کسکی ایرانیه کو کاوی هندو اوروپیه لگوری هنجه دران اف شاه خرستیان بو لگوری هنجه درین دن دبیشن گو زردشتی بو. د سردما عباسی ده جبرگو سرکانی بارگاه هاوینی یا خلیفه عباسی بو او کاروان نابرا بغدا و واجار رقای تیر درباز دبون خودی گرنگی که مزم بو. لگریف خیریه گلک پیشکتن دوار آواهی سازیه ده پیدا بون. اف پیشکتن گهاشتن باکور او جه سرکانی یناها. یاقوت حموی لسر زمان احمد کره طیب سرخسی دبیجه که خلیفه المتوکل جه 861 تا 847 زاینی کانیا ظاهریه لسر کانیه جخوار کربو کشک. گمیان بچوک در باسی کانیا ظاهریه و کانیا هاشمیه دبون. خلق لوان سوار دهاتن و بر خوددان زویین خواه. یاقوت حموید بیجه که او یک ده سردم آویده نبو. ده 100 سالا ده همین ده سرکانیه حتی بداویبونا دولتا مروانی یا کرد ده بن سروریا ویده بو. پشتر ده دستبکا 100 سالا 12 زاینی ده دستهلاتی سیاسی که ده دست سلجوقیان ده. پشتی سلجوقیان زنکی هاتن. پاشیجی ایوبیان کرد هاتن. حتی گود 100 سالا 14 زاینی دربار حکم ممالیکان ده لسر دست مغولان هلوشیا. پاشه او 100 سالا 16 زاینی ده باجار بو پرچه یک جه امپراتوریا عثمانیان. ده دست پیکا 100 سالا 18 ده دبین دست ایلا ملان آکرده بو او جه حتی دا مزراندنا تفگار اتحاد و تراقی لدیجی حکم سلطان عبدالحمید ده دست پیکا 100 سالا 20 زاینی ده. چاچانان برولکی بربچاف د جنو آواکرنا سرکانیه یا ایرودلیستن. اف چاچان جهره من قفقاسیایه ده انجام شریل دیجی روسیای قیصر ده هاتن هرمه. ماموسته انور عبدالحمید شاویشی چاچان درباره هفدیتنک تایبت بله کولینر و دکتور نیدال حاج درویش را ده دیروکا 24 جدمه 2016 ده تکز دککو کوچبری چاچانان بر به هرما سرکانیه و سال 1854 دست پیکریه
و حتا سالا 1888 بردوام کریه. دەستپێکێ لە سەرێکانیە و گوندێ ئەسەفەح بجه بوونە. پاشێ لەسەر 16 گوندێن دەردۆرا سەرێکانیە بەلاو بوونە. دوێ دەمێدە سەرێکانیە دناوا هەرێمێن دبن کۆنترۆلا ئێلا ملان ئا کورد دەبوو. یەکۆ ناوەندا وەیا سەرەکە لە وێران شەهر بوو. نەها 30 کیلۆمترەیان لە باکوورێ سەرێکانیەیە. کۆ ئێلا ملان ئا کورد di destpêka sed sala hîjdan de serweriya Bakurê Sûdî ya demame ya niha bi giştî dikir. Ev hevdîtin di pirtûka Haj Derwêş a bi navê Mîdya û Mezopotamyaya Jorîn de di demeke nêz de tê weşandin. Serêkaniyê namazekirê xêriyê li gel xoriyan xwedî taybetmendiyeke giring bû. Goşxware kirbûn paytext û bi şahînşahiya mîtanî xorî di hezara duyemîn beriya Zayînê dihat naskirin. Ev ên goveka bav û kalên Kurdên nihatê naskirin. Li ser xaka xwe ya dîrokî tevî zehmetiyan man. Ev zehmetiyên gobûnerê gir li pêşiya avakirina statûyeke netewî û siyasî serbixwe weke hemû gelên herêmê ji Ereb, Pars û Tirkan. Ji bo naskirina çawaniya destpêkê ya avakirina şahînşahiya mîtanî xorî, goyek ji hêzên serekelî cîhana kevin bû, her wiha li Mezopotamya, Kurdistan, Sûriya û Anatolyayê pêwîst e destpêkê dîroka xoriyan were şopandin. Ên ku bi roleke giring û balkêş di dîroka rojhilata kevin de lîst. Şaristaniya wan weke bingeha şaristaniyên dûvhevhatî tê naskirin, weke şaristaniya avahîsazî ya yekemîn a Someriyan û Samiyan û piştî hilweşîna İmparatoriya Akadî sala 2159 beriya Zayînê desthilata wan a siyasî bêhtir hat xuyakirin. Yek ji şahînşahiyên giring ên herêma Rojhilatê Dicleyê navbera Çemêza Bajorîn û Diyala li başûrê Kurdistanê bû. Her wiha têkiliyên wê yên xurt bi şahînşahiya Îblayê li Rojava derbarê sed sala 24 beriya Zayînê de hebûn. Ji ber ku giringtirîn û kevintirîn şahînşahiyên li herêmê şahînşahiya Orkêş bû. Koşûnwarên wê li girê Mozan li nêzî Amûdê hatin dîtin. Ew jî perestgeha Komarbî, Kortika Abî ya Pîroz û Koşka Melekî ne. Xoriyan şahînşahiyên gelek bajarên din li herêmên welatên xwe ava kirin. Ku bi navê Soparto tê naskirin. Weke şahînşahiya Orbilom li Hewlêra niha li başûrê Kurdistanê ku serwerê wê Nîrîş Xuxa bû û hemdemê Qiral Telbûş Atîtî serwerê şahînşahiya Nagar bû. Ku li ser hebûna wê li girê Birak li başûrê Qamişlo bi 40 kîlometreyan û li ser rêya navbera wê û Hesekê ye hat tekezkirin. Her wiha şahînşahiya Nabada golgirê Beyder 35 kîlometreyan li bakurê bajarê Hesekê ye û şahînşahiya Simîrûm li ser çemê Zabê Yêjêrîn yan jî li keleha Sîrwan li ser çemê Diyalayê tê payîn got ew herêmên ji çemên Elwen li Rojhilatê Kurdistanê heta çiyayê Sefîn û şahînşahiya Türkîş li başûrê Gola Orbiyê. Tê texmînkirin got ew dikeve herêma Loristan an jî Kurdistanê li Îranê û Kîmaş li bakurê çiyayê Hemrîn heta çemê Zabê Yêjêrîn û xurtî li herêma derdora Kerkûk û Karaxar li herêmên Diyalayê yan jî li ser yek ji şaxên wê dibe ku Qesra Şêrîn be. Ji giringtirîn şahînşahiyên xoriyan şahînşahiya Turkû jî heye. Navenda wê li Bakur û Bakur Rojhilatî ji deştên Ranya ku digihêje herêmên Kaşiyadî an got Tor Abdîn heta cemê Feratê li Rojava her wiha heta bi sînorên Tekrîtê li başûr û Gola Ormiyê li Rojhilat û dibe ku heta bi herêmên Gola Wanê jî gihaş dibe. Ji şahînşahiyên din ên xoriyan şahînşahiya Borodûm ku qiralê wê zavayê şahînşahê Marî bû. Şahînşahiya Azûxîno ku lê kolêner dibînin ku girê hewa li Rojavayê Muslê û Dicle an ku girê Hemoker li başûr Rojavayê Tilkoçer bixwe be. Dibe ku giha bi heta herêmên derdora Jorîna newala Sefan û binarên Tor Abdîn û Îlxat li herêma çiyayê Tor Abdîn li Rojhilatê Mardîn
و آشالکا لهرما کو بسیگوشه خابور تیناس کرن و اورشل روش آوای فرات آجورین و خاشو یکوتی تخمین کرن گونها مرعش بخوابه و جبلی وان گلک شاهین شاهیین لکردستان و مزوبوتامیا یا باکوری و سوریا یا کون کو پیشنگتیا دا مزراندنا شاهین شاهیه که برفره ده 100 سالا حفدمین بریا زاین دادکر و بناو خوری میتانی دهات ناس کرن و پایتختا ویجی واشوکانی بو. اف شاهین شاهیه گوت 100 سالا پازدمین بریا زاین ده هیزا وی گهاشتلوت کیا خواه. بریا گلک بلگه و شونوارن گول دور مزوبوتامیا و سوریا یا کون هاتن ودیتن هات کس کرن کو هرمین دبن دستهلاتیا شاهین شاهیا میتانی ده پر برفره بون او گیهاشتن حتا گولا وانه لباکور کردستان او جمل باشور و حتا قطنا لگره مشرفه بدوربون 18 کیلومتریان شباجار حمسه سوریه. هر وها جمل روشهلات وشی حتا جیای زاگروسه او جی پشتی تکچونا آسوریان لسردست قرال میتانی ساوشتارا. جگرنگترین ناوندن سیاسی میتانی ناوندا نوزی لیورگان تپه کو 20 کیلومتریان لباشور روش آوای کرکوکه هر وها شاهین شاهی آراباخ لکرکوکه فخارن وجه هلا چکرن و نقشان و جناونترین فخارن روشهلاتا کبنن ده هزارا دویمین بریا زاین ده او جی بفخارن نوزی تیناس کرن. هر وها و داوی لباشور کردستان کوشکک گوودگره میتانیان لنیزی دوهوکه لآلیه براوا چمه دجله بر به بنداوا موسله و هات ودیتن. او ودیتن جید انجام زوهابون آوا بنداوه ده درکت هوله. لگوری شانده یا لدوره ریو رسم باجاره کی گوودگره میتانیان هاتن خویا کرن. دستهلاتا میتانیان گهاشت دریای سپی لروش آوا. لگوری کولاندن و لگرین شونواری لآلالاخ لگر عطشانا سرچم عاصی لولایت هاتای باجار دبن دستهلاتا میتانیان دبو. دقه که دجیج گوش 104 خیزان پیکته و لسر پیکره که قرال ایدریمی هاتیه نفساندن جیان نامه وی هاتیه نفساندن و تیده گوتن کوی لگل قرال میتانیان قرال باراتانا در دور 1407 تا 1440 بریا زاینه هف پیمانک بیک آنیا کو او وگر آلالاخ او وگر قرالکی میتانی لور سرور با. دقاتا چارمین لآلالاخ آمان فخاری و آواهی سردما میتانی هر وها شوی هونری یکو دی چکرن آپیکر ایدریمی ده هاتبو بکار آنین کو خودی باندورک میتانی بو هاتن ودیتن. میتانی لحرمن اوگاریت جی بلا بون. راست شمرا 11 کیلومتریان لباکور لازقیه. شونوارن وان لوی دوره هاتن دیدن. وکا دو پیکرین بچوب، دو خنجر و پرستگاه خوری گودکوه بشه ملکی ده. او یک تکس دکک و اف پرستگاه تایبت شو خدای خوری تیشوب خدای آب و هوای و قرال خدایان ربو. گوناوندا پرستناویا سرکه لنک اوگاریت لکومیا لباکور زاخو آراباخا لکرکوکا باشور کردستان والحلب بو. وکی دیاری قدومکی جبرونزی چکری و بچینک زیرین پیچایی بو پرستگاه هاتا پیشکش کرن. جودیتنین گرنگو بالکش لعوگاریت نوتا موزیکه کو کوینترین نوتا دی جیهان دیه. به زمان خوری، زمان شاهین شاهی میتانی هاتیه نفساندن. او نوتا دعا کرنا جنک استور گوش خدا دا خواز دکه کو بدنا ویشیم بکه و دبیجه. دقندن ام بزمان خوری کو با الفبای اوگاریت هاتن نفساندن هاتن ودیتن. هر وها آمان فخاری آمان که جزیر نقش نیچیریا به عربیان و هسپان لسر هاتن ودیتن. پسپوران تکس کرن گوشه وی وان هنری میتانیه. میتانیان دکارین حلبه بکن من دست خوده. کرکمیش آنگو جرابلوس آل سر فراتی جی یک جناوند وان انگرنگ لباکور بو. هر وها گره بازی لباشور کرکمیش به 6 کیلومتریان گو پرستگاه هک دهندره ویده بو. دو دقین میخی سردما میتانی به تایبت این هر دو قرال میتانی
شاش و تاتار و آرتاتا ما هبون هاتن ودیتن. او هر دو دق دیاریدانا هر دو قرالین میتانی هن هرمنش بوکورن باجار باسی رو که هبونا هن برماهین و لگر بازی هات پشتراس کرن تکز دکه. جدورن گوشونوار میتانی لی هاتن دیتن دورا المرا لروجهلات حلبیه. لور آواهی همو شودی بون. تی پایین گو اف شواد ده انجام ایریشا خطیان ده گو بناو حسیان شیطه ناس کرن لسر باجر ده دما گودبن سروریا میتانیان ده بو پیک هاتیه. جودیتنین گرنگ گو هاتن دیتن تابلوه که گو پیمانه که با آمدبونا هنگسان و قرال میتانی شوتار نادویم لسر هاتبو نفساندن سالا 1400 بریازایی نبو. او نفساندن به زمان اکادی و شیوه میخی هاتبو نفساندن لسر نویس مهر شاوشتاتریه بره هبو. جدورندن این میتانی گر حدیدی جی هیا. او گر 3 کیلومتریان لباشور روجهلات باجار من بجد که و لگوری لیکولین و کولاندن شونواری دویگری ده برماهی باجار آزوی میتانی هنه که 17 نیشان نویسان انگریدای دور آزو یا میتانی هاتن دیدن. دوان نویسان ده دق نوزی و آلالاخ و آگاهی دربار جیان آبوری، جواکی، چاندی و قانونی انوی دمه هبون. در اخوان نویسان برماهی بنگهین این پرزگاه میتانی و مهر میتانی هاتن و دیدن. لنزیکترین دورج پایتخت میتانی را گوشونوارن گرنگ انوی پیواجوی هاتن و دیدن گره براکه. لویگری کولاندن و لگرین شونواری هاتن کرن. ده انجام ده هات خویا کرن گو اف دور جباجارن سرکین شاهین شاهی میتانیه گو برماهین کوشکا ملکی هاتن دیدن. پیشبری وی کوشکی بستونین چارگوشهی گو محراب دنابرا وانده هبو هاتبون خملاندن. اف کوشک ودگره سردما قرال میتانی باراتارنا. هر وها پرستگاه که میتانی و پیکر کی جکوره کلسی چکری هاتن ودیتن. اف پیکر یزلامکی رونشتی ده دستی وی ده پیالک و دستی وی یدن به کرسی بیکیلک و سپارتگه وبو. ده ناوا کاولان ده قطن آمان جام، فخاری و کوری جامکری هاتن دیدن. هر وها مهرکستونی جمرمرا سپی هات دیدن. لسر و مهره وینه دو کسین برانبری هف دروشا پرستنه ده و جوت غزال هاتبو نقش کرن. لیا هری گرنگ تابلوی که بنویسا میخی که به مهرکستونی لکوشکا میتانی هاتبو دیدن لسر هاتبو مهر کرن. بریا نویسن لسر مهره تی خویا کرن گویه او مهر بکارد آنی قرال توشراتا بو. بریان هاجی جهیلا قرال شاوشتاتر لنوزی هاتبو بکار آنین. گره بریجی لباکور گره براک جباجارن گرنگ این میتانیان بو. بناوه که خد دهات ناس کرن. او باجار ناونده که اولیا گرنگ لجم میتانیان بو. نمازش بو خدای وان تیشوب خدای باگره. جدورندن این گوشونوار میتانیان لوان هاتن و دیدن گره بیدر چاغر بازار و گره عربی ده. هر وها گلک دورندن این گوله کولین و کولاندن شونواری لوان پیک هاتن گود انجام ده هات خویا کرن گو جزیره سوری یانها اوتور عبدین بگشتی لجر کنترولا میتانیان بون و دورک جوان دوران بی شونوار میتانیان نینن. لگوری و دیتن شونواری ناو میتانی یکم جار دقیقه کی گوودگره سردما فرعون مصری تحتمس یکم 1528 تا 1510 بریا زاینه و بشیوه میتانی گول سرگورا کسکی پایه بلند نویسه که گوپینگا و کلشکری لدیجی میتانی آن وصف دکه هاتبو ودیتن هات ودیتن. حتان هاجی و تیا ناو میتانی نناسکریه. بریاگو شاهین شاهی میتانی تکلین دیپلماتیک و مروانی به فرعون مصر را چه بکه و سینور هفبش نوبر شاهین شاهی مصر و میتانی ده ورن بری خستن کرن
شاهینشاهیە میتانی gelek şer bi Misriyan, Asûriyan û Xittiyan re kiriye. Lê têkiliyên herî baş di serdema Amenhotpê sêyem 1405 ta 1367 beriya Zayînê de bûn û qiralên mîtanî yên hemdemên wî de Arta Tamayê yekem, Şûtarnayê duyem û Tuşrata bûn. Di wê demê de Misriyan welatên mîtaniyan bi navê Nexarîna yan jî Naharîna nas dikirin. Her wiha herêmên dibin serweriya mîtaniyan de jî bi navê welatên Xoro nas dikirin. Ev nav di nameyên mîtanî ku qiralê mîtanî Tuşrata ji Fir'onê Misrî Amenhotpê sêyemî re dişandin tên bibêrxistin. Zimanê Xorî jî li gel Misriyan bi navê Xorox dihat naskirin. Di deqên Xittiyan de jî bi şêweyê Xorlilî, ku ji Xorla an Xoriyan hatiye hatibû nivîsandin. Her wiha navê Xanî Galbat, ku Xittiyan û qiralên wan bi xwe bi kar dianîn li şahînşahiya mîtanî dihat kirin. Ji ber nakokî û şerê navxweyî yê mîtaniyan, nemaze piştîmirina Şûtarnayê duyemîn, mîtanî lawaz bûn û Xittî bihêztir bûn. Ku Ataxî yê goneş malbata serwer bû, artaşumra kurê Şûtarnayê duyem, mîratgirê rewayê serweriyê kuşt û kurê Şûtarna duyemîn Tuşrata kira qiral. Tuşrata ji hêla temenê xwe ve negihaştî bû û kêmî 18 salî bû, lê hêvî têde hebû ku serweriyê biparêze. Ji ber wê kiryarê şêniyan bertek nîşandan û bûn dibeş, lê Tuşrata û di demeke kur de aramiya welêt vegerand ku jerê birayê xwe kuşt û alîgirên xwe li Bakur rojhilatê paytextê kom kirin. Dibe ku li bajarê Teîdo be, ku tê texmînkirin li girê Hemîdî 20 kîlometreyan li başûrê Qamişlo be. Paşê serkirdeyê wan Arta Tamayê duyem, daxwaza mafê xwe ji mîratê xwe di serweriyê de kir. Digot ew ji malbata mîtanî ya serwer e û ji mafê wî ye xwedî mîrat be. Ji bo wê jî bû hevkarê Xittiyan dijminên şahînşahiyê û Asûriyên got daxwaza serxwebûnê dikirin. Xittiyan ev rewş bi kar anîn. Îcar qiralê Xittî Şûbîlîlyomayê yekem li dijî herêmên Xoriyên Bakur li jora çemê Feratê dest bi pêngavekê kir. Xwest welatên Îşûwa yên ku her du şahînşahiyan li ser şer dikirin bikebin serweriya Xittiyan de, lê Tuşrata pêngav şikand û xenîme û diyarî ji hevkar û zavayê xwe Amenhotpê sêyemî re şandin. Derdola sala 1306 beriya Zayînê. Di wî çaxî de şahînşahiya Xittî jî di rewşên tevlihev re derbas dibû, taybet di serdema Tûtûxalyayê sêyemîn. Ev yek hişt ku artêşa mîtanî berê xwe bide herêma Îşûwa. Îcar Ferat derbas kir ber bi Malatyayê ve û hin herêmê li Rojava û başûrê wê da gîr kirin. Di encam de lawazbûna şahînşahiya Xittî zêdetir bû û sînorên ji gelek cîhan ve çûne ber hev. Bi vê yekê li herêmê ji bilî şahînşahiya Misrî û mîtanî tê hêzeke din xwedî aramî û ewlehî peyda nedibû. Ew jî ji ber hevbendî û li hevkirina Misriyan û mîtaniyan. Her wiha Amenhotpê sêyemîn di wê demê de derdora 1355 beriya Zayînê hewl da ku têkiliyên bi welatên Arzawa ya biçûk li herêma İzmîr ya Dama ya niha re baştir bike. Di serdema Tuşrata de desthelata li Misrê kete destê Amenhotp ku bi navê Axnatûn jî tê naskirin. 1352 beriya Zayînê. Îcarnameyek ji dayika xwe tîre nivîsand, tê de sersaxî jê re xwest û keça xwe Tatûxîb diyarî qiralê nû kir. Ev keçmîr ji navdartirîn keçmîrên mîtanî bû. Ew jî bi navê xwe yê Misrî Nefertîtî dihat naskirin. Her wekî qiralên nû peyamên nivîsîn got dixwaze hevbendiya navbera her du şahînşahiyan dewam bike. Lê belê têkiliyên wan ji ber rewşên Misrîyên nû ku bi fikra olî ya nû ya Fir'on Axnatûn re dest pê kir hatin rawestandin. Şahînşahiya mîtanî jî pê bandor bû û li beramberî metirsiyên Xittî û Asûriyan bi tenaxwema
و بلافبونا وی هیم بهتر کرتر بو و گوهری دو شاهینشاهیان. شاهینشاهی روجهلاتی و ناوی وی بو تاییدو و روج آوایی ناوندا وی بو واشوکانی. آرتاتامای دویم به پشتوانی آسوریان بو سرور تاییدو. ارتشا خطی کاری بو خوابگهینا پایتختا میتانی واشوکانی و وی تالان بکه. پاشه دفراتی را بر بروش آوا و چو دا ایریشی هنه کانتونین باکور سوریای بکه که لجیر ده سهلاتا میتانیان بون. روشا میتانیان ده سالین 1339 تا 1342 بریا زاینه ده آنگو دشار خطیان ده پر کامباخ بو و شاهینشاهی میتانی ده سهلاتا خوال حریم روش آوای فرات جدستا و سینورین و پرتنگ بون. دوشراتا لسردسته کوری خواه در دورا سالا 1335 بریا زاینه هات کشتن و شاتورنای سیم کوری آرتاتامای دویم سرور تاییدو رابو سرپیان و واشوکانی پایتخت با آلیکاری آلیگرین خواه نمازه آسوری دا گیر کر و خوک قرال میتانی دا نشاندان. ویه که قرال خطی شبلی لولیوم عاجز کر و را واشاتی وازا گوشولات خوارابیا بو جموی قیس باز کر. شاتی وازا ناوی خواه راست کیلیتی شب اولاوی توشراتایه. شاتی وازا پشتی هنکان هول دان مینا باوی وی بکوژن خو آوید بخت توشراتا. توشراتا جی کچک خودایه او به یکی تکلین خو پیر خورد کرن و فرمان دا جیگر خویل کرکمیش آنگو چرابلوس کو پشتوانی اوی بکه دا عرش میتانیان وگرینه. او یک جی بجهات و شاتی وازا کاری بو حتا دمکه روشه کنترول بکه. دبندم پیمانانا برا قرال خطی و قرال میتانی شاتی وازا هاتو بو امزا کرنده تیده هاتو بو نیفساندن گو قرال میتانی شاوشتاتر درگه که بزیرو زیوان چکری جا آسور بر بو واشوکانی و بربو. لی پاشه شوتارنا او درگه لآسوران وگران دا جه خوال جموان چه بکه. پشتی گو آسوری به هیز بون حرم دبن دست شاتی وازا ده کرم بن دست خوده. او یک به حرم تاییدو یا دبن دست شوتانا ده دست پیکر. او جی پشتی گو خطی نما پشتگیری شاتی وازا کرن. پشتی بداوی بونا سروریا کرغزوری وی شبلی لولیوما. به ویه که حکم میتانیان ده سردمن 4 قرالین کو پاش وی هاتن لاواز بو. ده داویا 100 سالا سیمین بریا زاینه ده او پشتی فشارن زیده ین آسور و خطیان شاهینشاهی هلوشیا و واشوکانی هات رو خاندن. گلک جوان بویران برای وانامین گو فرعون مصری و شاه میتانیان و شاهینشاهی روشلاتا کون جهو را شانده بون هاتن دیار کرن. او نامین گل دورا آمارینا لمصری هات بون کفش کرن. جبر وحاشی بناو نامین آمارینا تی ناس کرن که پروفیسور فاروق اسماعیل لیکولین و خباتن برفرهی دربار واندکریه و به برفرهی ده پرتوکا خوده یا بناو نامین آمارینای نامنتوی او شیروه کرنه. لگوری لیکولینرین شونواری و دیروکناسان پشتی گومیتانی گلک هرمین دبن دست خوده جدست دان گوش امپراتوریه که بو دولته که بچوک گریدای آلیین در و لشونا واشوکانی تاییدو بو پایتخت پیداویشی بو ایریتی گو حتانها جهوی ندیاره لی آگاهین درباره ویده ددقین 1002 ده پیدا دبن و کماری آلالاخ او خاتوشا. هر وها ددقین سردما آسوری یا ناوین گو ناو ایریتی دوان ده تی ببیر آنین. دنامه که جه قرال کرکمیش جه زمری لیم شاه ماری ده جی ناوی وی در باست به. جبر گود وی ده میده باجار دبن سروریا کرکمیش ده بو و پاشه که ده دست شاهین شاهی یمخاد آگو حلب پایتختاوی بو. ده انجام شورشکل دیجی یمخاد ده باجار هات رو خاندن. ناو ایریتی ده راپورتن گو بحثا پینگاوا خطی یا بسرکشی یا پیاشیلی شاه کرکمیش لدیجی میتانیان ده جی در باست به. پشتی گو خطیان باجار داگیر کرد بر به واشوکانی و چون. لیده انجام هف پیمانه که به خطیان را
باجار اریتی و پرچه یک شاهین شاهی میتانی. پشتی وی به 5 سالی شاه آسوریان عدد نیراری یکم جه 1305 تا 1274 بریا زاینه باجار داگیر کر و رو خان. لگوری همو دانه دیروکی و عردنیگاری باجار نهاد که و دورکه لباکور کردستان نوبرا باجار کرکمیش و حرانه ده. گرنگی واشوکانی وک پایتخت لگل لیکولینر و شنوارناسان ما. بالا گلکان کشاند و هر یکیش بو ناسکرنا دورا گنجا و آپاشیر خبات و لیکولین کرن. اف باجار کو پایتختا میتانیان بو و ناوندا دولتک سرکه و مزن لروجهلاتا کون ده 1002 بریا زاینه ده بو. اف باجار گوگرکه آرشیفا شاهین شاهیه گنجینه کوشکن شاهین وی و پرزگهن گرنگ فحوینه. لگوری دقین کون گلگلک دوران هاتن به دست خستن سدما بجارتنا گریف خیریه جبو کولاندن و گرال پایتختا میتانیان آوندایی او بو که خودیجه که عردنیگاری بالکش بو نمازه گونیزی سرکانی چم خابوریه. اویا گرنگی که استراتیجیک دادوره به تایبت کد که و سر ریا گوهره من زاگروس چم فرات او دریای سپی پوگره ده. هر وها گوره بر بروش آوا و چیا بازرگانی و چی جیا لشکری دوی هرمی را در باست به. یکمین خباتن کولاندون و لیگرین یم به پلان لگریف خیریه ده سال 1940 ده جهیلا شانده یک امریکی و هاتن دست بکرن. لی افشانده را وستیا. او پاشه شانده یک آلمان جبو گرال واشوکانی هاته ده وره. اوجی ده سال 1955 و 1956 و سال 2001 هر وحات پیواجویانا برا 2006 و 2010 ده. لگرین با آوای که یکسر و دوهف پیک نهاد. لیکولینر شونواری آلمان ماکس وان اوبنهایم یکم لیکولینر بو که گلک جاران سردانا گریف خیریه کر و لگرینک شونواری دابو دست پیکرن.